mun rang tranga INP Mizo channel clear tu te inzain chi bai le vek ule July ni somni le pakhata niya tun tumpo kan ti thin dan pa nga yin Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear le anga kan news ya top thlengin min lo clear sak le don nia mongyo khopui tala venga sipain veng lalatan an ruat utein tun chu nimin tlai da ruk vel khan tu ti hriat lo mi pathumin an beya chem teya an vi nuin a bike an chu sak boka a hliam tenen dam doi ina a boralani utein tun hian mongyo khopui chung stay at home an siam lai man ni lam khan pon chu phalna ka te po lo siam ve ni ome Mandalay region minchen khopuya NLDMP ucho sunain chu tun thlenga an laman hlei theilo wangin a aya anupui le afate nimin July ni somni khan sipai council lamin an man ni in BBC chona soi anni nu faza po hi ma ni ina omngam lovin Buddhist pui thiamte an bel ringot maya chutia pakoda lama an po chu an waman ta thawani ucho sunaya fate an man zinga pakhat hi pol sari zirlaya niya au pazo kero college kum ni nazir me kani an ni rol hian midang mai che pakhat an man tel bok ti hian zonga tur ai nga wina tur ti ang main an man tum man theilo hian an chung te an man le thina ni ber hi kan hnung lama CDF le CNA tangkop le sipai anin ka chiam nu khan CNF CNA te hian lai kwa lama ke man siam thar le a lai kwa hi fala matanga hal khalam kalnokong puidung atanga khothang lam ma omani nimin July ni somni le pakwa khan CNF CNA te omna lai kwa lam chu panin sipai terrorist an kala ti chuan CNA le sipai terrorist te anin kap tani lai kwa lama anin ka ba ka CDF te le sipai terrorist te anin kap le bok nimin July ni somni chunudar thum vel khan CNA nam sipai te le menong hlaina sipai te anin ka pa chumi nu taidar nga le chan ve vel khan CDF le sipai terrorist te falam township huam chunga anin kap le bok anin ka na bul naya khuate tlangzar le tal khuate chuan an chen na in tlan chiat sanin munhim lam an pan hlom voi ni anin ka na hian thi le hliam eng angen ni ti felfai takin an la soi theilowani kan soifo angin sipai council terrorist lam an cherong theilutuk ti kan threveka Indona chuana bul hnai vela khomi te tan chuan tlan chiat mai lo chu ti ngaina a omwak ngai lova tlan chiat mai hi mi puite tan chuan ti tur om chun ani deuh zel mai sipai lam hi mi somre te molayan ni in khomi te chuan an soya tal le tlang zar khoni atanga ral tlan hi mi zanga la yan ni khomi te zinga pahni chin hriat lovin an oma sipai terrorist lamin an man ani mai thei anti bok chanchin kan hriat nun ber thleng kha chuan CDF lama tangin thi le hliam an omlo nia soya ni a sipai lam hi thian om ngei ni in an soi CDF mindat le sipai te inrem lailok na po July ni som poruka tangkha na chele ta a chumi nu chuan in kar bo ruak kha atang le rengani sipai council lam chuan iwan lama tanga tran puina lo thleng chu mindat khopui huam chunga ral tlan te omna tur kema cheng te chau pek reman ti ta a mundangaral tlan tam tak tran puina sem chu adu thak lo maya heian mi teril ru atina hle ani minda township huam chunga hian division zani somsari le pali na tetelin division paruklai mai an chevela chung zinga division ni chu omle talo angin an oma civil thuama in thuamin an chetlavel ni om takani division pali ero an am nen an la om reng bok nimin pia tang khan sipai pol khat chuan matupi lama tangin mindat lam an pan le boka July ni somni le pakhat tukin daruk le minute somli bor vela tang khan CDF mindat le sipai terrorist te chu makui region le chin state in rina suiduin tu khodai vela anin kap na sale hle maya chanchin kim chang ala hriat thei mai lo
Karen ni Bolakhe township lama po sipai te an rang chun zom zel nia soyani boka sipayan da bel ba ka chung sipai te chuan civil mi te in an lu chila an du in thil an ru tamai zel ni in khitit media chuan soya tunla hian KNDF le Karen ni army te tang kopin sipai terrorist te an kap te urengani Sakain region kani township chunga kungta khua po ral tlan an tlan na lama va zui zel khopa sual division somli le pali na hnuaya khalaya number 2 sipaite an luta mian dop le an manawangin khomi puimi zaruk zet chu ram hnuaya an tlan chele ni in DVB chon soibok July ni somni nimin tu po khan Karen ni nam sipai KNU brigade 5 omna phabun lama boma puak le boka chu bom puak in ati chiat motor bel chiang an om lai takin apuak non le nge boka heng bom puak te awangin sipai panga an thia parukin hliam na takan turani kata lama point kap le bok Sakain region kata khopui thlen ma deu pin malut khodaya July ni somni le pakhat tukendar som vel khan PDF ten sipai motoran ka pa chutian ka vele sipai lampoin ral thuam lian nen an ka plate vele a darkar chan ve mo vel zet anin kap ni in kachin news group chuan soya sipai lammi pasari chuan hliaman tur ngei ni in an soi atibok chutia in ka na alo omle ta ka wangin heng sipai kata khopui lu ta te hian chhun lai vel khan khopui chunga kalkong pui dang chatin silayan lek na sa hle maya anin thau sakna lama an du hoi zong in silayan met puak le mai boka tuma pon chuak ngam pon om manglo heng sipai ten lu ma po hian kata khopuya sipai lo om ha sa te chuan zantin mai silayan met puak deuh chen maya chen na enan ka chiat sak po a om nul nia soyani kata le suiku khopui hi kan riat thiam dan tur chuan irawadi lui kama om annia heng lai vel hi kan hnunga KIA le PDF in kopa sipayan ka rep na lai vel kha ania sipayan rang view po hi an ma ni lama tanga thlir chuan a om ve view thomai Irawadi region Mianong township lama chuan PDF training an om nia soi thom an riata wangin sipai terrorist ten chutianga training nei mek ni om takte an zong na samai ni in Mizima news chuan soi ve thung helai vela om papakhatina soidan chuan dalan report awangin July ni som pangale ni som parukhan sipai lam chuan thlo na nen drone nen an thli thlai renga nimin pia July ni som pakwa tang phei kha chuan an khobula buddhist pui thiam te omna pakoda muna ke man siam hial boka rampalai lenga PDF training kalan zong na sa hle bok ati thamasa June thani som pakhat khan helai velami paruk lai mai huan thlai siam na thok te po PDF an ni yang ti ringin sipai terrorist ten an lo man to ani sipai council lamin an chin chia dana tang ringut po in Myanmaram chunga covid try dar hi achak hle ti alang an chin chia dana tang ringut po in ni khata rikayan mu thar hian singriat te thleng deu ti to maya tun thlenga rikayan chin chia zong hi makta duai ruk le noi som ni le pasari an tling man der to a thilom dan enin sipai lam chin chia hi chu asir te hi ni ringot maya hei a hian rikai hi a let engemaw zatin a tamang ti arin thei maya Asian levela rikai tam lama an thleng sang ta hle number 4 an hota ni in DVB chuan soyani nimin khan rengun khopuya ruang an halral na mun ranga ruang sang ni tling lo deuh an halral le a Thihnain rawa rel meka trana in chung ko tin te chunga thla zara ni bere hetianga thian tam le ruang buai pui a hau tak so tak e mawangin then khat chuan kong sir mun rem chang la ya ruang an pai tamai ni in renguna charity group lama thok tu te chuan an thil mu an soi hial ta Japan in Myanmar tan covid tran puina pedon Japan nge sipai council thunei na huat te lul nen mipuyan boy tak mai chu a en liam mai thei tangang lo UNOPS kaltlangin Myanmar mi puite tor na sut kian nan Japan sarkar chuan oxygen concentrator
zasari le Myanmar ram chung mun rang rang man tur dam lo phur vel na motor som pali a pedon ti anram media te chuan an soya kan bharat po hian sipai council pui hi a hre lo ngei tura nga yang India stand lampo kan video masalama khan kan soinul to kha nimin July ni somni khan India covid vaccine dos sing thum zet nepi do lama alo thleng ve ni ti sipai council lam chuan an soya India po hian Myanmar mi puite hi angai tha chuang lovanga atul dan angina pui zelang ti hi iring te photang u ole INP Mizo channel thlir tu te kan news update min hlut saka min thlir sak thina wangin lom thu kan soya inom na Hmun thewa himdam taka inom zel Thihnain du sakna kan thla na chi u kan lo me